reka nkubwire ngo nubwo ubona abantu bakurwanya, nubwo ubona abantu bakugenza, impamvu bakugenza ni uko hari icyo barusha, ni uko bavumbuye yuko hari ikintu urimo kubarusha. Icyo ubarusha rero ni iki? Icyo ubarusha ni ugusenga, nicyo kintu urimo kubarusha. Nimba umuntu ashobora gufata amafaranga yiwe akayafata akavuga ngo njyewe mfashe 100,000, mfashe miliyoni, ngiye ku mupfumu, ngiye kurogesha runaka, nuko hari ikintu umurusha, hari ibintu akeneye kwangiza byawe, akeneye kubyangiza. Iyaba yarabishoboye n'amaboko yiwe, iyaba yarabishoboye n'ubutunzi bwe, iyaba yarabishoboye n'amashuri yiwe. Ikiboneka rero bya bintu murusha nibyo bintu bigiye gutuma ahaguruka akagurisha ihene, akagurisha isambu, akagurisha inzu, ayiwe akagurisha buri kintu icyo ari cyo cyose, ariko wowe ukazasigara uri aho ngaho. Nubwo hari ibisenzegeri, nubwo wakomeretse, nubwo wababaye, nubwo wahuye n'ibikurwanya, nubwo wahuye n'intambara, reka ngutangarize yuko ibyakozwe byose, yaba miliyoni, byaba 100,000, yaba amasambu yaragiye, bwaba ubucuruzi bwabo bwaragiye kugira ngo bakwice, ariko Imana ishimwe kubera yuko ukiriho. Haleluya! Imana ishimwe, nubwo byakugezeho ntago byakwishe, ntibyakwiciye abana, uracyariho, uracyahumeka. Wakwibaza utese muri ino minsi, muri iki gihe ndimo bimeze bite? Muri iki gihe ndimo byifashe bite? Urasabwa gusenga, urasabwa gusenga. Umugabane wose waba uriho urasabwa gusenga. Reka nkubwire, Nebukadinezari yaravuze ngo Babuloni yange niyubakiye, nta kure Imana itakugeza. Haleluya! Nta n'ahantu, nta cyubahiro Imana itakwicazamo, nta n'ahantu hagayitse Imana itagushyira. Rero komera ushikame, usengeshe umwuka iteka, uhagarare mu bihe byawe, kuko shitani akomeje umurego wo kurimbukana n'abandi benshi. Abo bantu rero bari mu mashyirahamwe, bafite amasosiyete akomeye, baravuga bati nacuruza ntazagira icyo abona, niyubaka urugo rujye ruhora rusenyuka, nacuruza ahombe, nagera mu bantu ntakavuga ijambo ngo ryumvikane. Abantu bemeye gutanga